Nah, kalah materi dulu ya. Bos Baso, Bos Hajat mangga. Ibu Hajat dong. Ibu Hajat, Bapak Hajat. Bos Baso, Bos Gede. Coba dengar rencana Ibu Hajat dulu mangga. Ayo diantos, keluarga besar Cibogo. Ariska, Putri Ayu Gresya, Oblak Tim. Ibu Hajat sekeluarga silakan. Yang lagi monitoring juga selamat siang. Mama Edihan. Yang penting daripada Carson doi. Bu Hajat mangga. Wilujeng Sugeng Ibu Ida, Ibu Hajat. Mangga mangga. Ai. Pak Hajat mangga Pak Hajat. Panganten sakanten dan panganten. Pengantin sunat. Halo. Bapak Hajat dong. Bapak Hajat, semua Bapak Hajat. Mama Ida. Majikan Wadon, Ya bener. Ibu Hajat, Iji. Majikan Wadon. Iji. Pak Hajat, Pak Hajat, Majikan Pak Lana. Hajat. Bapak Rohim, Bapak Rohim. Majikan Ana. Majikan Lana, thank you. Mama siapa ini? Mama Ana, Mama Ana, Mama Ana, Mama Ana. Terus Mama Ana, Mama Ana, Mama Ana. Yang punya ujung sayang silakan. Au. Mama siapa ini? Cinta ini kula segede gunung, tapi akhirnya kandas beli tepung. Dimianti. Ah, siap-siap penonton bayaran, siap-siap yuk. Halo, halo. Tapi orang mungkin wong lorong bisa bareng. Ladies, boleh minta satu ladies? Cek. Ibu Hajat, Ibu Hajat, Ibu Hajat terus. Ibu Hajat, Ibu Hajat Mama Ida. Mama Ida luar biasa Pak. Ganteng, anak kecil nggak boleh bawa uang nanti hilang. Nah, kasihin ke Ini teteh. siapa? Hah? Dede Pici. Dede Pici, Dede Pici. Ayo ganteng setor, setor, setor. Setor. Ini Dede siapa? Dede Revan. Dede Revan. Dede Revan. Asik. Au. Majikan Lana. Ayah dong, ayah.
Majikan. Bahaja, bahaja, bahaja terus. Langit-langit bumi senajan maksa limungkin duweni sayang memang sayang tapi orang mungkin Awas dulu budak, awas dulu budak. bisa Alah tobat. senajan masih Dunia rela lepas segala senajan batin lara kita kudu nerima. Masih lanjut majikan wadon. Bu Hajan, silakan Bu Hajan. Majikan Wadono. Majikan wadon. Ibu Hajat, Ibu Hajat, Ibu Hajat, Ibu Hajat, Ibu Hajat, Ibu Hajat. Ini anak. Terus asik. Bapak siapa ini? Bapak? Bapak Alun. Bapak Alun. Bapak Alun. Bapak Alun. Cinta Goyang sih. ini mama saya. Mama siapa? Tanggung satu lagi. Senajan maksa limungkin duweni demang sayang memang sayang tapi orang mungkin wong loro bisa majikan anak. Lanjut lagi budak boleh. Spesial masih buat Bapak Ibu Hajat. Apalagi majikan lagunya mau nambahkan? Gimana? Hiji deui sanes Bu Hajat. Lagi? Kumaha laki budakna janten teu?